umuryango wanyu kubera ibura abagore kubera sinzi je nashaka iki ku muryango wanje ariko muzokomeza kumwenda ko kugeza ryari umva nakurikiye ubuzima bwawe nanjye ndekera ubuzima bwanjye genda iwanyu Burundi undekere iwacu mu Rwanda babarira kandi babarira ariko gute umuntu mwiza nkawe agira umutima w'igikoko ushaka iki mugongo umuntu kumanywa kumurango habona muce mujana mu ishyamba mute mufurire Uzi ko mutagira isoni bisobanuye nabikuye ese undi birakureba aho nabikuye ntibikurawe wowe polisi uko nabimenye uranyu hano ikibabaje cyambere kibabaje sana umva nkubwire Abel we nta gushimira kujya mu buzima bwacu niba nanagonze nturi polisi ugenda hamagara polisi z'imfunga uranzi ikibabaje gikomeye waje mu Rwanda uranzi ikibabaje gikomeye iki kwihekura niyo kuri biki ukica umwana wabyaye wowe ubwo urakwije mu mutwe we amaraso yawe nivyo bibabaje kuki umaze kubwira ikintu kimwe uze ukora neza utitaye kuwo ugira neza sibyo uriya mwana wagonze ni wa mwana twabyara umwana wacu nyine ASSIA abahari ASSIA uragarutse ibini bikumukoze biki ibini bikumukoze si we nakubuje kuza mu rugo rwanjye umuryango wanyu muzogenda kugeza ryari ese ufite ikibazo ki ku muryango wanjye wowe vyamenyekanye ibyo mwakoze byose vyamenyekanye abicaye gusa wasaze cyangwa mugongo umuntu ku murango habona muce mugenda muce mu ishyamba mufuri umuntu ivyo biraba byose nabimenye vyamenyekanye byose byo mwa ese ubundi birakureba birande washize kureba kumenya ko twagonze cyangwa tutagonze ariko kubera ko umuryango wanyu ufite umutima mubi Abel ikibabaje uzi umuntu mwabikoze ndakubwiye ngo Abel sokera mu nzu uzi umuntu mwagonze wari polisi ndavuze ngo sokera mu nzu kwihekura ku mwana wabyaye uzi ibintu wakoze ngo kwihekura ku mwana wabyaye Burundi aza kukurondera ngaha mu Rwanda kubw'ivyo rero nanjye navuye mu Burundi nje kumuraba yuko yuba yageze iwawe nakoresheje ubwenge bwanje bwose kugira amenye ahantu nishimiye kuzongera kubona umwana wanjye ariko wowe sinzigera nkubabara mu buzima bwawe ubuzima bwose bwawe warabimukiye hari ubwo nzi gushaka warazi ko naraniye ndimara ndwara n'ababyeyi bajya batagushaka urangiza uranjugunye ariko nanone ntahure ibintu byabaye byose nta ruhare Burundi Rwanda connection BJ Kigali connection wabonye iki nimbura umukunzi wa Star TV nimbura umukunzi wa sinema yo mu gihugu ci Burundi nimbura umukunzi wa sinema yo mu gihugu cy'u Rwanda Kigali BJ Kigali connection rikenda baramutse ndabifurize umunsi mwiza ndetse n'uwa Mungu mwiza ku bantu mwese musenga n'abadasenga mwese kandi abifurize uwa Mungu mwiza cyane. Yes, now turi Kigali Rwanda novuga yuko nkaje nk'umunyamakuru najyanye n'akazi kanje aho nagera Kigali aho bita Kimihurura bambwira ati hari abakinyi b'amafilme b'abareresi kuva mu gisagara ca Bujumbura i Burundi bamaze gushika i Kigali. Camvuga ati bano bantu niko bakurikirana ivyo barimwo uko biri kose ugerageje kuraba na bari muri shooting. Abel respect bro, respect kabisa, yafasha abakinyi biwe aburiza ingendesho avuga ati twagiye i Kigali. Ugerageje kuraba ASSIA ari muri filme ASSIA Mutoni n'umwe mu bantu bamaze kwandika amateka mu gihugu cy'u Rwanda
na cyane cyane muri filme Intare y'Ingore niyo yatumye tumenya Assia. Intare y'Ingore akaba yarazwi ku izina rya Rosine. Now ni filme novuga yuko itagiye kuvyorosha. Burundi Rwanda connection. ABEL NDUWAYO numwe mu bakinyi b'amareresi novuga ko bari barakoresha ingufu zidasanzwe. Ugerageje kuraba ino cinema igiye kumutwara kanoti kenshi cyane. Na cyane cyane ko location z'Ikigali ziba zigoye cyane. Ni location bisaba yuko upeya kanoti. Bimeze gute rero? Nk'abakunzi ba Star TV reka ndababera ijisho muri kano kanya. Reka ndababera ijisho kubera ko aho basanzwe bari Kigali nanje niyo ndi. Ugerageje kuraba shooting iri kwiragenda neza cyane. ABEL yafashe ingendesho yiwe afata umukinyi asanzwe akinisha ariwe Gukorera ndetse na Monia ndetse n'uwundi mutipe ndetse na Dani muramuzi amaze gukina amareresi hafashika 80 amaze kwakitinga mu mareresi ashika 80 ndetse na yarenga. Kuno munsi bariko barashootinga film idasanzwe itazuza ivyorosha mu gisagara ca Bujumbura canke i Burundi. Ni ABEL featuring ari kumwe n'abakinyi biwe ndetse na ASSIA kuva mu gihugu cy'u Rwanda aho cinema iriko irashootingirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Bimeze gute rero? Aho yabafashe abakinyi biwe avuga ati twerekereze mu gihugu cy'u Rwanda, baratangura shooting, bageze mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi wa kabiri muri no semene nyene turimwo. Uno munsi turi ku munsi w'Imana, bisigura yuko bamaze iminsi ishika nkingahe guco yababa 6 aho tutazi ati bazova mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi uwahe. Abandanya gukora ibikorwa bidasanzwe. Uwo ni ABEL NDUWAYO. Mukumushyigikira nk'abarundi canke nk'abanyarwanda, reka tusimbire kuri ABEL NDUWAYO. Ugire subscribe kugira ubu wa mbere, na cyane cyane ube maso kugira ino cinema umunsi yagiye ko uzaba wa mbere kuyibona. Nimwe muri film itazobisanzwe na gato, nimwe muri film novuga yuko iri kuratwara kanoti gadasanzwe ABEL NDUWAYO. Mukumushyigikira na cyane cyane mu gushigikira igikorwa arimwo, na cyane cyane kajya kanota ariko arakoresha mu kumushimisha. Dukore subscribe kwa ABEL NDUWAYO amatuyigendere tumanuke dutegereze isinema izaja ko ryari umunsi yagiye ko nimba bamaze gukora subscribe uzobu wa mbere kuyibona. Na cyane cyane yuko iyo umaze gukora subscribe igikorwa cyose kigiye ko uza kuba wa mbere kubona notification y'icyo kintu kiba kigiye kuri ugo rubuga. Reka rero tumushyigikire, na cyane cyane ko akanota ariko arashiramo na kanoti kenshi cyane. Nitwashyigikira ibikorwa bya ABEL NDUWAYO tuzaba turiko turamushyigikira. Reka mvuga ati nimba uri umunyarwanda, nimba uri umurundi, washyigikiye ABEL koko. Na cyane cyane ko harimo ASSIA ava mu gihugu cy'u Rwanda, abarundi dushigikira ibikorwa byo mu gihugu cy'u Rwanda. ABEL ni umurundi, abarundi tegezwa kumushyigikira, abanyarwanda tegezwa kumushyigikira kuko Burundi n'u Rwanda turi bamwe twese, nkuko abarundi bashigikira ibikorwa byo mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda bagashigikira ibikorwa byo mu Burundi, kubera ko ururimi turahuza, ururimi turumvikana, ibintu bikagenda neza cyane. Kiretse ko ari bimwe bimusanga bidasa, ariko uko biri kose abarundi tuba tubizi ndetse n'abanyarwanda tuba tubizi, siko none. Ni filime iri kurashootinga ku rwego rudasanzwe, ariko arakoresha ndetse na location menshi atandukanye. Hari byinshi ntashize muri ano makuru ndabazaniye hano, ariko nibaze ko vuba mugiye kubibona muri film azoshira ahagaragara. Nituramenya umunsi azoshira ahagaragara ino cinema. Ni cinema itarimo ASSIA wenyene nk'umunyarwandakazi, irimo n'abandi banyarwandakazi ndetse bamaze kwandika amateka hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Bisigura yuko ni cinema iri kuramutwara kanoti kuva ku gataka k'i Burundi araza mu gihugu cy'u Rwanda. Avuga ati reka je nkora ibikorwa kuko iyo udakoze bavuga ati ntukajye, udakoze ntakajye, ariko ukoze reka fungure. Mugihe ariko arakora ibikorwa vyiwe n'inguvu nyinshi zitandukanye, akazana n'abakinyi abako mu gihugu cy'u Burundi, akabarasiona, akabamenya buri kintu cyose, akabahereza buri kintu cyose, kwaba gufungura, yaba ma déplacement, kwaba kunywa, kwaba kugirane, byose akaba ariko arabamenya. Bisigura yuko ari gushiramo inguvu zidasanzwe. Monia ayirimo, Gukorera ayirimo, Dani ayirimo ndetse n'abandi bakomoka hano mu gihugu cy'u Rwanda bose bayirimo. Bisigura yuko we must support ino cinema, we must support ino cinema. BJ Kigali connection, Burundi Rwanda connection. Ino filme itegerezwa gushigikirwa n'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ndetse n'umurundi cyangwa umurundikazi, kubera ko ni connection hagati y'abarundi ndetse n'abanyarwanda, ni featuring hagati y'abarundi n'abanyarwanda, na cyane cyane
wa mutima twereka abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi mu gushigikira ibikorwa byabo, nabo turashaka yuko badusupportinga, badushigikira. Ariko mu gihe umuntu akoze igikorwa cyiza wahita umushigikira cyangwa umusupportinge, narya ko aba yashizemo ingufu zidasanzwe ndetse n'akanoti kadasanzwe, aba yifuza gusupportinga. ASSIA amaze gukora byinshi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, amaze gusora filime nyinshi zitandukanye, amaze gukorana n'abarundi, yarakoranye na Fanny Lavine ndetse n'abandi. Ni mu gihe Fanny Lavine nawene yakoranye nawe muri filime, ndetse ASSIA yapostinze ku rubuga rwiwe, ndetse na Fanny aza gukorana na ASSIA filime yapostinze ku rubuga rwiwe kwa Fanny Lavine official. Uno munsi rero bimeze gute? Turi kuri ABEL NDUWAYO, dukomeze kumushyigikira, dukomeze gushyigikira ibikorwa vyiwe, na cyane cyane ko ariko arashiramo ingufu zidasanzwe nka Jester Boy, Mr The Energy, Mr Recorder, Mr Meat, Mr Kimararungu, Mr Love in Town, Mr Ububeshi, Mr ayandi mazina wifuza kumpereza nayahe. Reka dukomeze gushyigikira ibikorwa by'iwacu, dukomeze gushyigikira ibikorwa byo muri East Africa ndetse no muri Africa. Star TV all the from Burundi, Bujumbura, BJ, East Africa ndetse no ku isi yose ndetse no muri Africa. Dukomeze gukora ibikorwa, ndabasaba abakunzi ba Star TV dushyigikire kino gikorwa kuko ni igikorwa cyiza cyane kizananye ingufu zidasanzwe. ABEL yavuze ati uno munsi ndakubitira mu gihugu cy'u Rwanda, ndagushiriremo ASSIA ndetse n'abandi bakinyi b'abanyarwandakazi. Ntashimye kuvuga izaba surprise, reka ndababwire ko ari surprise itazobisanzwe kuko irimo abakinyi benshi cyane bava hano mu gihugu cy'u Rwanda, abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda bose bayirimo. Ni film imeze neza cyane, ni film iri kurategurwa ku rwego ruhanitse, ni film izoba iryoshe. Urambaza je maze kuyumva, ariko ndagusabe usange inbox mbaza ati iyi film imeze gute, ndaza kukubwira akabijya. Ariko reka ndakubwira ati ndaguhamagara gukora subscribe ndetse kuri Star TV ndetse no kwa ABEL NDUWAYO kugira dukomeze gushigikira ibikorwa byabo, na cyane cyane yuko iyo ushizemo ingufu uba wifuza yuko nawe abantu bagushigikira, ukoresha ingufu zidasanzwe kugira wa muntu niyaza kuraba ico gikorwa nawe akoresha ingufu zidasanzwe mu gushigikira igikorwa cyabo. Reka ndakubwira ati warahezagiwe nimbura umukunzi wa Star TV, reka ndakubwira ati warahezagiwe nimbura umukunzi wa ABEL NDUWAYO, reka ndakubwira ati warahezagiwe nimbura umukunzi wa ASSIA Mutoni ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mwarahezagiwe n'abarundi n'abarundikazi, twese twarahezagiwe kubera ko twese turi bene mugabo umwe, twese dukomoka ku Mana imwe. Gukora icyiza ntuzuraba ati nkoreye icyiza umuntu ngo tuva hamwe, ngo nakorera icyiza umunyarwandakazi w'iwacu, nakorera icyiza umunyarwanda w'iwacu, nakorera icyiza umurundikazi w'iwacu, nakorera icyiza umurundi w'iwacu. Gukora icyiza ntibiraba ati ngo n'uwiwanyu cyangwa ngo muva hamwe. Korera icyiza buri muntu wese. Ufise urukoba rwirabura ushobora gukorera icyiza ufise urukoba rwera. Bisigura yuko gukora icyiza ntibiraba ubwoko, gukora icyiza ntibiraba ngo igihugu, gukora icyiza ntibiraba ngo ni mwene wanyu cyangwa mutoyi wawe. Ushobora kudakorera icyiza mutoyi wawe cyangwa madami wawe, ugakorera icyiza umuntu utazi. Yes, tumandanye gushigikira bino bikorwa, tumandanye gushigikira ivyiza birivugira, ivyiza birivugira. BJ Kigali Connection, I'm the energy, I'm Star Boy, I'm Mr Recorder, Mr Home, Mr Meat, Mr Love in Town, Mr Ububeshi all the from Burundi, Bujumbura, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Now ndi Kigali, now nanje ndi mu bikorwa byose. Ndakubwira ati kora subscribe, waracerewe cyane. Ni wakora subscribe hari ibikorwa byinshi ndagukuriye mu gihugu cy'u Rwanda uzabona, ariko umaze kuba umusabone wa Star TV mu gushigikira ibikorwa byacu. Ndashaka abanyarwanda bakora subscribe, ndashaka abarundi bakora subscribe kubera ko twese turi bamwe. Shigikira ibikorwa byo mu Rwanda n'abanyarwanda bashigikira ibikorwa by'iwacu, bashigikira ibikorwa byo kuri Star TV all the from Burundi. Dushigikirane muri gwa rukundo. Imana ibahezagire mwese mwariko muradukurikirana, Imana ihezagire imiryango yanyu, Imana ihezagire abantu bose iyo bava bakagera bakurikirana Star TV. Reka ndababwira ati mwarahezagiwe, mukomeza kunsupportinga, mukomeza gushigikira ibikorwa byo kuri Star TV, muba mushigikiye abarundi ndetse n'abarundikazi ndetse n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, kuko hacako ibikorwa byose byaba byo mu Rwanda, byaba ivy'i Burundi, byaba byo muri East Africa, byose urashobora kubisanga kuri Star TV ndetse no kwisi yose ndetse no muri Africa. Imana ibahezagire cyane. Bye bye. Ciao ciao. ASSIA, ABEL ndetse n'abandi b'abarundikazi ndetse n'abanyarwandakazi ndetse n'abanyarwanda n'abarundi
connection. Imana ibahezagire cyane, ndabakunda cyane. Iyo ndi kumwe namwe mba numva meze fresh, mba numva nyene nagenda ndatamba. Yes.